Dva kontinenta, dva sporta i studije fizike i hemije. Koliko uspeha može da stane u jedan 21-godišnji život? Aleksa Đorović je bio odličan đak, ali mu je kriket pomogao da dobije stipendiju za studije na Novom Zelandu. Međutim, jedan drugi sport ga je tamo proslavio. Rukomet koji je počeo da igra u 9. godini. Sad sam postao reprezentativac rukometa za Novi Zeland, dok za Srbiju igram kriket. Rođen je u Beogradu, do 8. godine živeo je na Novom Zelandu. Osnovnu i srednju školu završio je u rodnom gradu, a studije fizike i hemije ponovo su ga vratile na Novi Zeland. I uspešan je student. Već 2 godine sad tamo držim vežbe i to mi je neki ulaz da vidim, možda jednog dana budem i profesor. Privlači ga istraživanje u oblasti solarne energije, ali od omiljenih sportova, kriketa i rukometa ne odustaje. Čovjek bi pomislio kad bi pogledao da nema nekih mnogo paralela između ta dva sporta, ali oba imaju tu koordinaciju između ruke i mnogo je bacanja loptice i hvatanja. Imaju mnogo trčanja, brzih, agilnih pokreta odjednom. 2011. je proglašen za najkorisnijeg mladog igrača kriketa kod nas i zaigrao u nacionalnom timu Srbije. Potrebno je mnogo koncentracije kako bi se dobro igrao, jer utakmice mogu da traju i do 6 do 8 sati dnevno, tako da mora da se ostane koncentrisan ceo dan, da. Može i 5 dana u tom nekom najvišem nivou internacionalnog kriketa. Aleksa se trudi da uskladi obaveze na fakultetu i prema rukometnoj reprezentaciji Novog Zelanda, ali i da što češće dođe u Srbiju. Imam 3000 km daleko, što je u stvari vjerojatno najdalje, negde da može da se ode odavde. I stvarno jeste prelepa zemlja, ali i mentalitet je potpuno drugačiji i ljudi su potpuno drugačiji i kao da odete na drugu planetu. I pored svih mogućnosti koje mu pruža daleka zemlja, 21-godišnji dvostruki reprezentativac Aleksa Đorović želi da se posle završenih studija vrati u Beograd. Kaže, tu su mu porodice i drugovi, a i neka toplina koja mu tamo mnogo nedostaje. 3 minuta do 8, a danas je vavedenje jedan od 12 velikih